Dobrodošli u svijet u kome uvek znate gde su oni koje tražite. Ovaj kratak video će vam pomoći da lako započnete sa korištenjem ovog moćnog sistema. Registracija. Na web stranici Gde su unesite svoju e-mail adresu i kliknite na dugme za registraciju. Ako je sve u redu, sistem će vam potvrditi da ste započeli proces registracije. Verifikacija. Otvorite svoj e-mail nalog i poruku koju ste dobili od našeg administratora. Ako niste dobili poruku, molimo vas proverite svoj spam folder. U poruci kliknite na link za verifikaciju. Otvorit će se strana na kojoj ćete uneti svoje podatke i završiti proces registracije. Obratite pažnju da ovdje unosite i ime matične grupe, odnosno grupe telefona koju ćete pratiti. Pozivanje korisnika. Nakon što se ulogujete u aplikaciju, dobit ćete obaveštenje da još uvijek nema pozvanih korisnika, odnosno onih čije telefone želite da pratite. Da biste dodali nove korisnike, u meniju podešavanja odaberite opciju Korisnici. Kada se prozor otvori, kliknite na dugme za poziv korisnika. Pojavit će se forma u kojoj ćete na označena mesta uneti e-mail adrese jednog ili više korisnika koje pozivate. Nakon unosa svih e-mail adresa, kliknite Pošalji e-mail i pozivna poruka za buduće korisnike će se vrlo brzo naći u njihovom inboxu. Instalacija aplikacije na mobilnom telefonu. Potrebno je da korisnik na svom smart telefonu pronađe i otvori e-mail sa linkom za instalaciju. Nakon otvaranja poruke, potrebno je da kliknete na označeni link, a zatim i na dugme Install da bi se obavila instalacija. Kada se završi instalacija, klik na Open otvorit će aplikaciju po prvi put. Na početku korištenja neophodno je da se korisnik složi sa uslovima korištenja aplikacije. Odmah zatim treba kliknuti na dugme za pristupanje postojećoj grupi. Na sljedećem ekranu korisnik unosi svoje ime, a nakon toga i kod od 8 cifara koji je dobio u pozivnoj e-mail poruci. Proces instalacije je uspješno završen i sada u samoj aplikaciji možete vidjeti trenutno aktivne parametre. Prezentacija aplikacije. Sva podešavanja se vrše preko kartica u meniju podešavanja koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana. Dodavanje novih korisnika kao i podešavanje osnovnih parametara možete vršiti i u okviru kartice Korisnici. U okviru kartice Grupe možete dodavati nove grupe, menjati parametre grupama, grupisati korisnike i sl. U okviru kartice Rasporedi možete praviti tipske rasporede praćenja kako biste kasnije jednostavno i brzo mogli da odredite kada se neka grupa ili korisnik prate. U okviru kartice Aktivnosti možete pratiti istorijat aktivnosti određenih korisnika. Čestitamo! Upravo ste počeli sa korištenjem moćnog i preciznog sistema koji će vam pomoći da uvek znate gde su.